Idps Singna Lamboikhongnangkhong Da Chattharakpa Khongjang Numit Mapani Sujinkhre, Internally Displaced Person Idps Singna Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomiga Khutsam Naduna, Chattharakpa Relay Shit in Protest Numit Mapani Sujinkhre, Khongjang Adugi Maru Oiba Pandam Singdi Idps Sing Masagi Yumda Hanjan Hallu, Lengangna Idps Singda Tengbang Bagi Thavakta Transparent Lehalu Amadi, Masagi Yumda Hanjan Hanbada Security Matik Jana Lehalu Haiba Wafam Sing Oiri. Ngasigi mifomda RK Tharaksana Convener Kokomi Women Front Tiam Bharat CSSI-MU Hemantaningomba Editor Wail Kati KSS Dama President Roadside Street Vendors Association Amadi Kuraizam Khamba Convener Committee on Protection of Mayday Victims Morena Wangangloi Oiki Elite Kemta Leminariba IDP Singhi Toan Toan Ba, Makam de Gisu, Waiba, Yaub the Barate, Udam in Hizer Bada, Angpoki de Lanzinarpa, Chura Champuri Lanzinarpa, More de Lanzinarpa, Amasung, Manipur Tampaki, Losing Loya de Lapasing Puna Lady Namatanda, IDP, Amaga, Wakal Canada, Basanati Haida, hands up behind IDP Karamadi, Seroga, Leba. लेकिन तोन बा इम्फाल इसकी लोइजिंग लोया द लेबदी अखोई दि खर थुना युमदा हंसकिबा गमनी हाइना मोय वाकल कल्ली अदुबु कांगपोपी द लेबा चुराचमपुर द लेबा मोरे द लेबदी अखोई दि मतम संगिने हाइबसे अखोई वाकलोन दा अदुम तसी लेफम पे नदुना यूनिटी इज देजा आइनत बगी ओइबा वाकलोन सी नसी लहेंदबा मा चंगे हाइता अदुना इना यूनिटी इन डाइवर्सिटी IDP द लेरिबा रिलीफ सेंटर्स देजा Tongan ba matham degi lak matamda aikoi gi wakalon se masi saithok pidaba aikoi unity amoina punna leraka aikoi na taliba aikoi gi demand si phangriba punna junction ba ama darka oina